Maruiba Pau Sayol amagi manungda MLA Yankai Mapan Lamdamasida Anoba Lengak ama Semba Ngamdragade Desol Tobiro am resign Tobiro Haina People's Progressive Alliance ki member Te Suzata na Fongdo Kray MPCC Working President Congress Leader MD Amin Shah Amade Coordination Committee for Protection of WAF Properties Manipur na WAF Amendment Act listing ani kun mga gimayokta Supreme Court ta tongan ba petition ani file daw kray WAF Amendment Act listing ani kun mga repeal tawgadabani haiba demand nga sisu tampaki tongan ba mafam sing damay jay panggal sing yu iba mass protest release at kray Amadi Kayara Khana Haisa Kiba Lake Krabasu Tabungkok Fautana Patso Langzing Taba Yaba Lambiasti Chahitara Hena Sembi than a later Padagi, Maikai Adom Gimiam na Lambiasti Matangak than a Tingzin Cray. Kurumzari ISCOM Manipuri Pang meeting Tabidi Bakwaipuna Maputa Ram Noksari, Hausi Pau Sandokna, Pizari. MLA Yankai Mapan na Sayol amagi manung dalam damasida Anoba Lengak ama Semba Ngamdragade dissolve Tobiro amadi resign Tobiro Haina People's Progressive Alliance PPA gi member Te Suzata na Fongdo Kray Wafa masingasi Manipur Press Club ki Tangzing Holder Fam ki Bapau gi Mifamamada mahak na Fongdo Kibane PPA gi member Te Suzata na Makata na Fongdo Kibada Wakalol Manabalup Tara Tarugrom na Semba People's Progressive Alliance na Hauzik Oiriba Laibak ki Fiba Masi Matang Damat Toina Tabak Tauduna Lakle Home Minister Amit Shah na handak Parliament at Thamkibo wafam singi manungda MLA sing na lengak semjoge hairektaban na maramoiraga PR thamkibani haiba wafam asi yamna laibak thiba mane hauzikti lamdamasi PR thamlabasu awaba kaya mayok nadaba natte center na sananing bamoong na sanaduna leiringai cherak asida aikhoigi mihut oiriba singasina adumak yengduna leigadawribra haiba wahang asi miyamna hangningle masina maramoiraga aikhoigi leiriba mihut yankai mapan asina Sayol amagi manungda anawa lengak ama sembigadabani karigumba lengak ama semba ngamdaba tarabadi MLA sing resign tawbiu hairiba matam asigi manungda lengak ama semba ngamdrabadi PPA gi thawmi singna miyanga pullaga MLA singi yumda changduna lengak ama semba pami amadi pamde haibagi matangda signature campaign ama sathagani haikhi Amaromda PPA gi members oiriba Committee on Peaceful Coexistence Manipur gi mihut Sajat Buya Mayum na fongdokhibada Aikhoigi mihut singasi ngasi di center ki yaka yengduna amadi makhoigi langda thuduna leire PR thamle hairabasu wahanthok leitaba amagum leiri haiba yai pre movement oire hairabasu chatpa yadaba sigumba phiba masjid leiraga PR leibagi wahanthok leiribra haibasi achauba wahangama oiribane maramaduna PPA na thamzariba matamasi fawbagi manungda MLA yankai mapan na lengak ama semna bohonabiu karigumba semba ngamdaba tarabadi PPA na miyanga loina tawba yaba sing tawgani amadi hauzik India gi oina asaw wathok ama oiriba WAF Amendment Act asigi mayok soma ta oina lepkani haina makhatakhi Sigi pot sanareba center ki khudong chabasida akoi sum leiraga leisi hebra ngasi kari gi damakta leiriba MLA sinsina hairiba wafam do aran badi sumaina to bonate habegi papumam ta piba ngamdaba magi party na lure habegi wakhalda leiba masi gum basi prajanya amo oina abarom da sumama oina ko yajaning de marandi hojigi president rule se phare de koi harawr ge president rule se thambe phare tha ani phare adubo ngasi president rule leir pamatam dasu ngasi maktasu akoi ichai su mangi ba akoi ichai su mukhes haiba aga aga su ngasi bokta president rule gi manung sida thiba khangda leiba basigi president rule se prajamia na su accept to ba pamotre bo jidi aduna maram oiraga leiri be MLA yankhai mapan se kari tawge haiba no haiba potum akoi question hangninge ba maram di praja akoi na som da maikai mari chat ya da ichai su me ama ngasi makta da su president rule se le pamatam da mokoi na coming operation makta taw boro karigumba ma tawba matam do oro ako equivalent da thabak taw bide ba sidi loimang na khangba uraba ngata de ba ngasi akoi gi isai su khumna pasina di haiba to niyom chumna illaga ngasi akoi gi da arms to silent da tawe ba ngasi bauta moi gi evidence kam le rage ba chinnom de gi na kam taw bire veli de na kam taw adu gi proof to so ko pame ba ko na su kanda budi tiga chari adu yam difference lai da prajam yam na khange ba adu akoi gi MLA sinse ta se no week ama ko na matam bizani week ama sida masida center gi mathok ta de state ama gi samidhan state ama gi CM ama lobo matam da center party
पार्टी अदु हादा हाइबा नियम लेते अखोई असेंबली की मखादा मसाई नियम द लेजरबा पोनी अखोई स्टेट ना तौजगदबा स्टेट सेमजगदबा सेम कन सरकारनी अखोई स्टेट ना कई सेम गमद्रिबनो हाइबा अखोई लेरिबा अखोई लुक मैम सिना गसी एमएलए सिंह हाइजनिंगे वीक अमगी मनुंग सरकार सेबियु करीगुंबा सेबिदबा तारगदी लेरिबा अखोई लुक मैम सिना अखोई सेंगना हाबदा लेरिबा एमएलए सिंह सिगी मफमदा अखोई सिग्नेचर कैंपेन अमा चलाने प्रजा मियाम का मानरगा इंडिया लेंगाना साननिंग बमोंग सानरिबा नेशनल अमदी स्टेट की ओबा तोंग इशू कयादा जिकी लेरिबा एनडीए बीजेपी गवर्नमेंट सिना सानरिबा लीला ड्रामा मैम से मसिदे सिदा मपुमेना मणिपुरदा इरेस्पॉन्सिबल एमएलए के आमा मसिना मोइगी लांगदे पुरगा लेरे होम मिनिस्टर अमित शाह लौथोकीबा मफम खरदा अखोई ममांगा दरकार लेदना थमिनी अखोई पीआरसी एनिमेशन सस्पेंशन बोर्ड रामु बोरो लेरिबा मणिपुर की लेरिबा उजिकी कंडीशन सी मरम लेदुना थमिनी अमोगी हाइबा अदय अमुना अखोई थमनिंदना थमनते मसे अखोई गवर्नमेंट सेमनबा क्लेम तौरक्तबनी एमएलए सिंगी साइड की मणिपुर की लेरिबा एमएलए हुंफू की मनुदा अमदि लेगिले अखोई एमएलए यांकै मपन हौजोजिक लेगिसे मसिना कईगुंबा मणिपुर प्रजा सिंची ngak सेना अमदि मणिपुर की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर मैम से ngak सेन ngमोदबो तारगदि अखोई ngसाइगी अखोई इमाना थजोगिबा अखोई अल्टीमेटम पीपल प्रोग्रेसिव अलायंस मणिपुर की साइड की हमजेबो विदिन 1 वीक से मसिदा मोगे पॉजिटिव रेस्पॉन्स सिम पी जब तालाथि मदि तुंदा अखोई तोंगानबा फिरे पे अमन ओथोरकनी सिग्नेचर कैंपेन सिना फास्ट स्टेप होगनी मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी एमपीसीसी की लिसिंग मखादा पार्टी सिंग वर्किंग प्रेसिडेंट एमडी फजूर रहीम अमदी कांग्रेस लीडर एमडी अमीन शाहना पिटिशनर ओइदुना वफ अमेंडमेंट एक्ट लिसिंग अनि कुनमंगा की मायोक्ता केस अमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द फाइल तौख्रे हाइरिबा केस असिद एमपीसीसी की लीगल डिपार्टमेंट की वाइस चेयरमैन अमदी स्पोक्सपर्सन सु ओइरिबा एडवोकेट डॉक्टर रवि खानसु लोकल काउंसिल ओइना सरुक याखी केस असिगी मोशन हियरिंग हयेंग सुप्रीम कोर्ट खनरबा याई पनबा याबदी हंदकता पार्लियामेंट की हाउस अनिमकता बीजेपी न लुसिंगबा एनडीए लेंगाकना वाफ एक्ट 1995 पु नहोना सेमदोक सादोक्तुना वाफ अमेंडमेंट एक्ट लिसिंग अनि कुनमंगा पास तौखिबदगी इंडिया पुंबदा मखल मखा क्यागी प्रोटेस्ट रैली चटपा याउना तोंगान तोंगान बखोंगजंग कया लेपा लेतना संगसिलिबनी हाइरिबा अमेंडमेंट एक्ट असि एंटी सेक्युलर अमदी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओइ हाइदुना माइकई कयादगी लेपा लेतना एक असिबु रिपील तौबिना बफोंगदोप लेप्त्रे कांग्रेस न मतम पुनमक्ता कॉन्स्टिट्यूशन की मायोक्ता लाकपा खुदिंगमक सबसाना थिंगनगनी हाइनसु फोंगदोरकले मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की लिसिंग अमदी एडवाइस मखादा अखोय हौजी हौजी यामना कंट्रोवर्शियल ओइरिबा वर्क फॉर अमेंडमेंट एक्ट 2025 इंडिया की पार्लियामेंट पास तौखिबसे मसिबु चैलेंज तौबा हाइबा तारे मसि चटनाहनबिगनु हाइदुना अखोय असि सुप्रीम कोर्ट केस अमा फाइल तौरे अखोय हौजी हौजी अथुबा मतमदा केस असि हयेंग डेट 16 सिमक्ता लिस्ट तौरकनी हाइना सातवी मोशन हियरिंग अदुगा इंडिया पुंबदा तोंगान तोंगानबा पॉलिटिकल पार्टी सिंह कांग्रेस की लीडर सिंह अदुगा अतो अतोपा इंडिविजुअल मियोय कयानसु असि सुप्रीम कोर्ट केस कयाम थारे दो अखोय मणिपुर की ओइनदी मरुओइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की एडवाइस अमदी मखोय की लिसिंग मखादा अखोय ngasi केस फाइल तौबा सीमाय पांगना केस फाइल तौबा ngambani नाकल अमरोमदा मणिपुर की मैतै पांगल सिंह सेसो कुंट्राना पुंदुना सेम्बा कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाफ प्रॉपर्टीज मणिपुर सीसीपी डब्ल्यूपीएम ना ऑल मणिपुर मुस्लिम मैतै पांगल वेलफेयर एसोसिएशन मणिपुर की लिसिंग मखादा वाफ अमेंडमेंट एक्ट लिसिंग अनि कुनमंगा रिपील तौनना पिटिशन नमा फाइल तौखरे हाइरि दिल्ली दा कैंप तौदुना लेरिबा उलेमा के टीम अमदी एडवोकेट ना पिटिशन से माय पाकना बमियामना मपुद पुन थौनिमिनसी हाइना अपील तौरकले अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मणिपुर दा खुंदामिनरिबा मितै पांगल की सीएस उन्न फमिनदुना ऑनरेबल एमएलए अलहाज अब्दुल नासिर की ऑफिशियल क्वार्टर दा सेमकिबा कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वर्क फॉर प्रॉपर्टीज मणिपुर ना अम्पुआ ऑल मणिपुर मुस्लिम मितै पांगल वेलफेयर एसोसिएशन मणिपुर की लिसिंग मखादा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दा वर्क अमेंडमेंट एक्ट 2025 की मतंगदा केस पिटिशन अमा माय पाकना फाइल तौग्रे अल्हम्दुलिल्लाह हारिबा केस फाइल असी माय पाकना नबगदमक्ता
मियां पुनमना सहयोग पिनबियु अमसुंग द्वा तबियु हौजिक लेरिबा फिबम मसी सुप्रीम कोर्ट केस तौब नतना सुप्रीम कोर्ट की थोंग थिनब नतना अखोय करिगुम एंगल अमा फौदा जस्टिस फंगनबगी लंबी लेत्रबा तांजानी मियोई लिसिंग यांखै हेनबना सरुक यादुना यारिपोक तंगासी वाफ अमेंडमेंट एक्ट की मायोक मास प्रोटेस्ट रैली अमा सटखरे ऑल यारिपोक उलेमा बोडी न यारिपोक ते लेरिबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंगा खुसम नरगा सिंधुना यारिपोक की मनुंग सन लेबा फौदेन वांखेम मुस्लिम सिंगा तुलिहल तौपोकपी विष्णु नहा मुस्लिम बामो लेकाई केक्रू हैट्रोय पोकपी सिखोंग सेकमाई लेकोल निंथौनाई संगमदबी मयाई कैथेल मालोम अमदी ngaria na singba tongan tongan ba mafam singdagi lakpa mioi singna yaripok azad ground pullaga kholau kya su lauki loinana mapu da su thoni zakhi ngasigi khongsada tu da waf amendment egli singani kunmanga handokadabani ipa ipu singi hakmat payaroi musalman singi hakmat payaroi minorities singda hanthana yengba yaroi alagi damak hingani alagi damak sigani down BJP down JDU down Narendra Modi down Amit Shah down Nitish Kumar amadi down Chandrababu Naidu haina thaba placard sing sizina khiba loinana laukhiba kholau kya na rally aduna satkiba mafam khudingda pumnim ninhanki khongsat aduda saruk yakhiba Jamiat Ulama Makami Fauden Wangkhem amadi Singagi General Secretary Mohammad Ronak Alamna Fongdorakpada Aikhoigi Ipaipu Singna Allagi Mingda Alana Yabina Bagidamakta Tungi Mirol Gidamakta Malemasin Lairiba Pauba कानाबा फंगहौना बागी मस्जिद मद्रासा कब्रिस्तान चिंगबदा कथोक लमलब लमसिंगबु ngasi लेबाग असिदा पालिबा बीजेपी न लुसिंगबा एनडीए लेंगाक असिना मतना बुखोनरकपा सि याबा ngamloi लोक सभा अमदि राज्य सभा नि न बिल पास तौरबा मतुंग इंडिया की प्रेसिडेंट न एशन पिदुना एक ऑन खरबा वाफ अमेंडमेंट एक लिस्टिंग अनि कोनमंगा असि मुसलमान सिंगी मायोक्तनी एक असि ममा मपा लेजत्रब सिंग कना लेजत्रब सिंग मपुरोइबा लेखिद्रबि नुपि सिंग अमदि तोला तारबा सिंगी चाकथुंग सिंग फंगनबगी दमक्तनी हाइना बीजेपी न लुसिंग बलेंगा असिना हाइरी अदबु एक असि मुसलमान सिंगी मायोक्तनी हाइना लौदबा ngamloi मरमदी असिगुम्बा आइन अमा सेमबदा मुसलमान सिंगी तांजिम सिंग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सिंग अमदी जमियातुल उलामा हिंद न चिंगबदा पाव अमत पिरंबा लेते इस्लामिक चटना कांगनुन सिंग करिशु खंगदबा मुसलमान नत्तबा सिंगना लुसिंगनी हाइबा आइन असि चटनबा यारोय वाफ तौरम लिबा इपाई पुसिंगना अल्लाहगी मिंगदा तौरम लबा प्रॉपर्टी सिंग असि रजिस्टर तौबगी मथौ तादे अदबु रजिस्टर तौगदबनी हाइना एक असिदा हाइरिबा असि इस्लामगी चटना कांगोन gi wangmadani asiguma ek asina maram oiraga मुसलमान सिंगना वाफ तौबदगी लेपननबा मचाक अमा सोइरी एक असि मुसलमान सिंगी लंथुम सिंगबु मुन्ननबा मदी मतननबगिदमक्ता शेमबनी पालिबा लेंगाक असिना हौखिबा मतम सिंगदसु मुस्लिम सिंगबु माइनॉरिटी नि हाइबा वखलोलदा ओटपा नाइबा सिंग चथादुना लागले करिगुम्बा मतमदा साप के मिंगदा मुसलमान सिंगबु ओटनाइबा बबरी मस्जिद पुथुगाइबिबा ट्रिपल तलाक अमदी पर्दा सिस्टम के मिंगदा लेंगाक असिना मुसलमान सिंगबु ओटनाइदुना लागले मतम सुपदा मुसलमान सिंगबु ओटनाइदुना लागबा असिना बीजेपी लेंगाक असिना थाजबा लेत्रे अलागी मिंगदा लेख्रबा मस्जिद अमदी मद्रासा सिंग सिंग कनबा असि खक्तनतना अखोगी इथौदांगने सिरबसु अल्लाहगिदमक्ता सिगनी हिंगलबसु अल्लाहगिदमक्ता हिंगनी वाफ की प्रॉपर्टी मत कनादा सुपीरोय अमुबा आइनसी हंदोक्ट्रब फावबा लेपा लेतना मखल मखा क्यागी खोंजंग चंगसिन खिगनी ब्रिटिश की मतमदसु वाफ की प्रॉपर्टी सिंग असि मुन्नना बहनखि अदुबु ngamkhide मालेमगी अकनबा साफु लाक्लबसु मुसलमान सिंगी हक्सांग थवाई लेरिबा फावबा वाफ की लंथुम सिंग मुनबल ओइथोक्लोय हाइकी अंजुमान संगायुमफम पार्ट 1 अमदी पार्ट 2 नखुल्लसिद लैरिबा क्लब अमदी ऑर्गेनाइजेशन सिंगना सुसिंदुना थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनोस्तन लैबा संगायुमफम पार्ट 1 अमदी पार्ट 2 की मफम क्यादा वाफ अमेंडमेंट बिल लिसिंगनी कुनमंगा की मायोक्ता मास रैली अमा सत्तुना यानिंगदबा फोंदोखरे ngasi मास रैली अदु संगायुमफम पार्ट 1 अमदी पार्ट 2 माइकै अनि असिदगी यामलबा मियामना लाक्तुना संगायुमफम गी इदिगादा पंथुंगफम ओइदुना मियांगी ओइबा मिफम अमसु फमखे ngasi खोंसत अदुगा मरी लेनना अंजुमान फलाई बाशर संगायुमफम की प्रेसिडेंट मौलाना अतुर रहमान पाउमी सिंह द फोंदोखिबदा ngasi इंडिया की मफम खुदिमक्ता लेरिबा मुस्लिम खुदिमक्ना वाफ एमएमएन एक लिस्टिंग अनि कुनमंगा गी मायोक्ता लेबुगु मणिपुर की मुस्लिम ताबा मफम खुदिमक्ता एक अस्तिगी मायोक्ता लेगनी हाइकी
Chahi kayagi mamangdagi phibam sokna leiraklaba miyamna tabung khoklamkhai haina khangnaba lambi ase ngasi fawba sembidana thambagi mayokta khoishawnaraba miyamna ngasidagi hauna matam kaktana thingzinkhre patsoi ase amasung nauriya pakhang lakpa ase ani gi tainabada satliba tidim lambidagi changsillaga changangai makhalai kai amasung malom awang ani gi tainabada satliba tabung khok phawduna patsoi langjing taba yaba lambi ase sembidana leiraba sahi tara hele hairi lambi ase gi phibam ka hena soksilakpana maramoiraga Nageta laiba yum singda upul changbadagi angang amati chahi yamlaba mioi singda haksangi anaba kaya pokhallaktuna hospital phawba pukhatpa yaurakpadagi pelaktaduna laikai ani asigi nupi kaya tholaktuna lambi ase samban khasinduna thingzinba haukhibani lambi ase sembinaba mari leinaba singda kaya ra khana haijakhiba laikhrabasu nung khara tharamba natana ngasi phawba sembidabadagi laikai gi mioi singna patsoi estigi MLA sapam ke bada wakat pasu laikhre hairi MLA gi maikai dagi lambi asiga Mahaka mari leinadi haiduna fongdorakpasu laikhre hairi lambi thingbagi khongjang asiga mari leinana lekai gi nupi amana fongdorakpada lambi asi chahi taragi mathakta sembiraktabana uful namaram moraga lambi gi naketa leiriba miyamda anaba kaya pokhanaba maram ohele lambi asida heavy vehicle yauna gari kaya asamba lambi oina satpa maramna lambi asi gi phibam masi nongmagi amuka hena soksil lakle hapta amagi manungda lambi asi semjendrabadi akan makhongjang changsilagani haikhi अखोगी मफंग खुदिमकी चत यादबा गाड़ी खुदिमकी असंबा लंबी थिरकपदा सिदा लोइना फावी हेवी गाड़ी खुदिमक लोइ चतोइनि अदगी हेवी गाड़ी से अखोई नुंग लंगोइ से लंगोइ पुबा अदु दीपर मयाम अदुगी मथक्ता अदगी दि गैस की पूरीबा अदगी ऑयल पंप की पूरीबा मागे खुदिमकी लोइना मयाम बनने 90% दिस लोइ चतलिने अदगी VIP गाड़ी खुदिमक सुस्ता छावर चतलिने असंबा लंबी थिरकपदा दि मानकी दिम लंबी द हाइजलकदोइने अदुगा पासोइ तबुं खोक तागा असोम लाइन खुदिमक मोइ फावगदोइने अखोई ममांग द मयाम मा हाइजगरे अदु कना आसु ताबिद्रे अखोई इमा इबेन पुलपकेना अखोई मालूम अवांग अमदि चांगांगे मखाले कायना हुई अपुनबा ओइना खोंबा मत्तोइना लेपिबसे अखोई नुमित तरेनिगी मनुंगदा हाइदि हप्ता अमजिगी मनुंगदने सेमी बोलोइसन बिदगदी अखोई हेना कनबा खोंजंग जंगसलगनेबा मरोइना लंबी से कोम भाव तौथोनी बजे सिबि कोलहलगा मरमदि प्रजादा हेना अजमाई अनाबा तुंगदा होरकदबा महिरोइसिंग अंगांगजिंगदा अमदि इमुंग मनुंगजिंगदा होरकदबा अना एक मयाम लाकदमक पुदि कोमoi तौथोगा अखोई इसिंगा तांगबने बुकी सेमदोने Loan Thinkraba Kanglaipa Communist Party KCP gi nifumanga suba mapokumon thorom ngarang sa manifu mathoi suba battalion da mapung oina pangthok pagaloina na lubasigi Central Headquarter General Headquarter Mobile Unit Singamadi District Commander Singi Makhada Tampaki mafam singda pangthok na khre haina lubasigi Information and Publicity Secretary in charge S Mangal na thadorokpa serolamana khangalakle Gerald Cinema Khatara duna sa manifu mathoi suba battalion da pangthok ki bethorom aduda KYKL MYL gi Chief of the Army Staff Ke Nimaina Athoiba Mithungle Namadi KCP ki General Secretary H Poiraina Thoramapu Loinana KYKL ki Deputy Finance Secretary L Ingba KYKL ki Deputy Organization Secretary M Tompok Amadi KCP MFL ki Chief of the Staff Achibom Sana Ikai Khumnaraba Mithunglen Singh Oina Saruk Yakhi Athoiba Mithunglen na Maira Sukhatuna Amadi Thoramapu Firal Singh Khatuna Thoram Hodokhi Thoram gi Sarugama Oina Ekhogi Yawa Lanthengi Damak Thawai Kat Kraba Athoba Athobi Singi Mafamda Koknona Ikai Khumnaba Utkhi Loinana Comrade Tes Ahaibana Mayambu Taramna Oksabagi Warol Pikhi Mathangda Nifumanga Suba KCP gi Mapok Kumonga Mari Lenana Central Committee na Miyam da Piba Sahi Warol Comrade Y Somorjit na Pathokhi Thaurangi makha satharakpada maruoiba lengbirakpa singna thauram aduga mari leinaba warol sing pinakhi athoiba lengbirakpagi warolda KYKL MYL gi Chief of the Staff ke nimaina phungdokhibada kanglai yawol gi chiraba lanfam kyada KCP amasung KYKL hairiba lup ani asina yawol gi khongsata khongget oigumna aikhoi gi yawol lalhawasi pukhatmi narakhibani masi aikhoi punamakna kaugumsi yawalan thengasi aikhoi punna thengnamina bagi tangai fadaba si mipung khudimakna khangnaraba ngaktani apunbagi lipul asi hena sesinaba aikhoi isai sagi asoiba sing chumthoksaba madi amaga chumthokmina bahauji sumathok tari haikhi amaromda thoramapugi warolda KCP ki General Secretary H Poiraina phongdokhibada aikhoi na pulliba si phibam na yadabadagi punba khakna tabada amaga chetna thajanabaga loinana Thamoidagi punba changi aduga yawolup sing asi miyamgi damaktani guardian gumbani yawolup singna miyam bungak sengadabani miyam nasu yawolup singi mapangal hapigadabani natrabadi animak punna lumina khagini haina thamki
लोइनना इकाई खुमनजरिबा मिथुंगलेनसिंगनसु मागी ओइबा वारोल कया थमनखि अमदि थौरमगी अरोइबदा कमरेड एल लैसेमबना मियामदा थागत वाहै थमखि सैसक सैतम संगलेन की सिंताक पुरेल ओइरमबत नतना लमदम असिगी तांगलबा खुनुंग इसैगी सैसकपा अमा ओइरमबा अमदी खुनुंग इसैबु चौखतननबा होटनरमबा तांगलबा मणिपुर इमागी अरंगबा थवान मिसाक ओइना ngalamba ओजा थोंगाम गोसे मैतैना था से तांग तरामरी दा इखंग खंगहौदना मनुंग मतम सादना लैखिदबदा हेरिकोना अवाबा अमदी नुंगाइतबा फुंगदोरकले पाउजेल असिन मखा तारादुना ओजा थोंगाम गोसे मैतैना हिंगलिंगै मतमदा खुनुंग इसैबु अवांग बथाकता पुखतननबा होटनरमबत नतना नहा ओइरिबा इनाट के सैसकपा अमदी सैसकपी कयाबु लमजेंग लमताकपिदुना अचौबा थौदांग कया लौबिरमे ओजा थोंगाम गोसे मैतैना लैखिदबदा लमदम असि अचौबा मांगजबा अमने महाकना लैखिदबा असि खुनुंग इसैगी ओइना मेंखतपा ngamlaroidaba अचौबा अहांगबा अमा लैहौरगनी महाकी थवाइना इंगना सिगना ताइबंग सेंबिबा मपुगी लेकोलदा लैबा ओइरसनु हाइना थौनिजबगा लोइनना लैखिद्रबा ओजा असिगी इमुंग मनुंगी अवाबदसु सरुकियारी फोंदोक्ली अमरोमदा साउथ ईस्ट एशिया कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन सिकोगी फोकलोर सेक्रेटरी ओइना अचौबा थौदांग कयासु लौरंबा थोंगाम गोसे मैतैना इखंग खंगहौदना लैखिदबदा सिको नसु तोंगाइतबा फोंदोरकली सिको की पब्लिसिटी सेक्रेटरी थांगजम इनाउसाना थादोरकपा सेरोल अमदा मखा तारादुना लैखिद्रबा थोंगाम गोसे मैतैगी दमक्ता कथोक्लबा अमदी असंगबा मितैगी मपारी अथौबा मने महांगना हिंगलिंगै मतमदा सिकोगी लुपलोय सिंगा तानादुना मालेंगी मितै दाबा तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदा चटमिनदुना मितै खुनुंग इसै सक्ताक्तुना मिकअप थोहनबिरंबा दुगुंबा अखन्नबा सैसक्लोय अमसु ओइरिबनी सिकोगी असंगबा लुपलोय अमा ओइरिबा थोंगाम गोसेना लैखिदबा असि अखोइ पुनमकी अचौबा मांगजबा अमने लैखिद्रबा ओजा असिगी थवाइना मपुगी लेकोलदा इंगना सिगना लैबा ओइरसनु हाइना सिकोना ताइबंग सेंबा मपुगी मफमना थौनिजबगा लोइनना महाकी इमुंग मनुंगी अवाबदसु सरुक यारकली इको नेटवर्क मणिपुर तरामरीरक सुब ओइना तुरेल खोंबाल अमदी लेरा खुलक्तगी खोंगलकपा प्लास्टिक अमदी चेलगी ओइना युमयुमदगी सेल्फ हेल्प ग्रुप की थौमी सिंगा लोइनना गार्बेज कलेक्शन तौबदा फंगलकपा बोतल सिंगबा प्लास्टिक की पोलम सिंग इको नेटवर्क की कलेक्शन सेंटर अहुमदा थमलगा मदुदगी अमुक तेंथा मरोंग बंद लेबा अशोक ट्रेडर्स न रिसाइकल तौनबा केजी ओलगा सेल पीरगा लेबीदुना लाकली हाइना इको नेटवर्क मणिपुर की प्रेसिडेंट सिंथांगंबा लाइस्रमना फोंदोरकली सिंथांगंबना मखा तारादुना नसीदगी हौरगा मणिपुर लेंगाकना हानदगी थिंगदुना लाक्लबा सिंगल यूज प्लास्टिक सिंग सिजनबा थिंगनना तोंगान तोंगानबा लोइसंग सिंगा खुसम नरगा अकनबा ड्राइव अमा सथरगनी हाइरदुना डिस्ट्रिक्ट खुदिंगमकी डीसी सिंगना लाउथोखिबा लैरे मसी अफबा खोंथांग अमनी मियाम पुनमकना सुमा पुंगफाना सौगतपम थोई प्लास्टिक पोल्यूशन हंथहनबा हाइबा असि लेंगा खक्तनदी यारोय मियाम पुनमकीसु अचौबा थौदांग लै हाइखि मणिपुर की लेंगा तोान कंसन डीसी मरी लेनब डिपार्टमेंट पुलकान अकनब ड्राइव चथनबी चथरगनी लाथोपसु लेग्रे मियामनसु प्लास्टिक यारेंगई सिंगल यूज प्लास्टिक सिनदनब करीगुंबा मधु हाना सिनबगी लेरंब तारगसु अमुना रिसाइकल तौननबगी खोंथांगदा अखोय पुन्ना सरुक यामिनसी लेंगा खक्तना असुगुंबा प्लास्टिक पोल्यूशन हंथनबगी खौरांगसी लेंगा खक्तना माय पाकपा ngamloi अखोय खुदिमकी माय वेस्ट माय रेस्पॉन्सिबिलिटी हाइबो वखलोनसिदा अखोय पुन्ना सरुक यामिनसी लोइना लेंगाकनासु रिसाइकल तौबगी अदुमबा खौरांग अमा पाखतपिदब तारगदी मधु अखोयना थिंगबा खक्तंग थिंगगा रिसाइकल की थबो अमा यावरक्तब तारगदी हारिबा प्लास्टिक थिंगनबगी खोंजंगसिसु माय पालक्तब याय मणिपुर की तोंगान मफमसिंगदा फार्म कोई मचा मचा सिंगलनाय वना चलाइजरगा हौजिक फाउगी वनादि रिसाइकल तौबगी थबोक असि पाइखलिबनिना मसी हेना पाकसुना माय पाकनबु मनकान रिहाना चौबा थोदांग ओबिरकान रिसाइकल की ओइबा मियेंगदा चौबा खोंथांग अमा चौबा थोरांग अमा पाखतपिरकान लमदमसिदा कोई प्लास्टिक वेस्टिंग मसीगी प्लास्टिक की पोल्यूशन थोलिबि सोल्यूशन परकपा एनवायरनमेंट कनबदे हेना मतेंग पांगबा अमदि लु नानबदा हेना थोदांग लौननबा मियाम अमदि लेंगा पुन्ना कोई सरुक यामिनबगी तंगाय फदबदु लै लेंगाकनासु सुसोय सोदना रिसाइकल तौनबगी थोरांसिदा अहेनबा मियेंग चंबिबगी मथौ अदु तारि हाइबा वफम लै खंजै
Thasigi Tangkun Humdoida, Thobal District Khongjong War Memorial Complex da Manipur Lengak na Sinduna State Function oina pangthokadoriba Khongjom Degi Thoramasigi damakta sem saba hokre. Pangthokadoriba Thoramasigi Mari Lena ngasi District Administration Thobal na Sinduna Lamtu Singbagi Thoram ama pangthokhi. Deputy Commissioner Thobal Ahantham Subas na Lusingduna pangthokhiba Social Service Program aduda DIG Range to Jogesh Chandra Hobism Thobal GSP Sivanan Survey Thobal GADM B Lokeshwar Sharma Atai district level officer masung staff sing amadi Thobal Municipal Council ke staff sing su saruk yakhi. Manipur ki saknai raba isai mayek ki ayiba laikhidraba Khuraijam Phulendra bu ningsingbo oina ningsing thorom pangthoklagani haina Khuraijam Phulendra Singh Memorial Trust ke secretary Dr. Nurnika Khuraijam na khuyek piduna thadorok pasero lamada khangalakle Gari Dalaiba Oriwood Complex the Trust ke members sing nangasi pangthokiba ahan ba mifam asigi matungina sahi khuding gi ningsing thorom asida isai gi lamda isai mayek iba amadi sairengba sing Laktagi maming lairaba sing khangatuna ikai khumna ulagani hairi chahi khudingi pangthokadoriba thoramasigi ahanba oina khangalaba ibada mana asil lagliba megi tang tarada JN Dance Academy Auditorium da pangthokadoriba thoramda khusinagani hairi Thobal District Bar Association ki kuntra taruk suba foundation de ngasi Thobal Court ki hall da pangthokre Thobal District Bar Association Sinduna Pangthokba Foundation Degi Thoramaduda Manipur High Court ki Chief Justice D Krishna Kumar na athoiba mithung Justice A Bimol Justice A Guneshwar Sharma Chairman Bar Council of Manipur S Brajabihari Singh na khanaba mithung amasung Thobal District Bar Association ki President case Arun Kumar na thoramapu oina sarugayakhi ngasigi thoramadugi athoiba mithung ki warolda Chief Justice D Krishna Kumar na hai junior lawyer Singh na sinfamasi kathokpa amagaloina na kanaba kanna khonaba mathau tai Loinana lawyer sing na tawriba thabak asi miyamgi damaktani haibasi kawroidabani ngasigi thoramaduda akhannaba mithung oina sarok yakiba A Guneshwar Sarmana Thaubalgi Bar Association asi haukiba kumjali singamaga chamapan marifudra gi August ki tang 15 da linkhatkibani ngasigi Thaubalgi court asi tapna upgrade tawraktuna court asi district and session chief judicial magistrate amasung first class magistrate ki court ahom leire court asi leirabani na tongan ma case kaya mai pangna paikhatpa ngamle haikhi ngasigi thoramadu ta Thawal district and session judge Samung Kipgen atai Judge Singh District Bar Association ki member kya su saruk yakhi Manipur da huina sikpadagi rabies laina sandoroktuna mioihum laikhidraba matung kaisamthong AC dal loiriba hui amadi hodong singdagi rabies laina sandorakadra habege kiba leibadagi ACSC MLA Nisikan Singh Sapam gi miryang makhada anti rabies ki vaccine kapthokre vaccine kapthokpagi driver tuda Manipur lenga ki veterinary and animal husbandry department ka kusamnaduna department asigi director RK Khogen Rajit ki pautak matungina kaisamthong AC gi manung channa leiba tongan ba club mari na konba community hall singda kapthokhi Ngasigi vaccination drive adu damapung oiba thodang lokiba club sing adudi Young United Club sana khotnaba amadi sakhat khongthang lo SKACKL Club Hodam Leirak Club amadi Youth Integration Club ni ngasigi drive adu da punna hui amadi hodong samngaromda vaccine kapthokhi District Veterinary Office Imphal East ki meeting makhada village level federation BLF Porabi amasung Porabi Development Committee ani na khusamnana sinduna anti rabies vaccination tawagi thorum ama ngasi Porabi learning thau puthiba lampakta pangthokre vaccination atuda hui chama mukta rabies lainadagi mangjawnana ngakthoknana bagi hida kapthokki vaccination adu pangthokpibagi damakta village level federation Porabi na apenba amadi thagatpa phongdorokli Makhatabala sanabagi pau amuk lobirase. Manipur Cricket Association is senduna team kuntarok na group mari da khaiduna chatharakli bani suba MNCMNs under 23 Hauban Biramangol Singh Memorial Trophy ki champion RCA Lilong na oikre tournament asigi ngasi khangabo public ground da sanaki ba final match da RCA na wicket tarukta PCC may koi bibu maitiba pikhi final match ase da PCC na ahan meeting spread paiduna innings over kuntra marika ball ahum da wicket loina turaga run sa matara manga lokhibada RCA ani suba innings spread pairaga over kun mathoga ball mari da wicket mari turaga run sa matara tret lauduna match ase mai paktuna champion obangamki match ase mai paktuna champion oikraba RCA ki sanaroi Aziz Mirza na man of the match final match ki title lokhi
टूर्नामेंट असि हाईएस्ट विकेट टेकर की मना आरसी की सानरोई जमीर खान लौखी SCCC सिंगजमई की विकेट कीपर ओइखिबा ओलेन याई खोइरकपम टूर्नामेंट असि हाईएस्ट रन स्कोरर की मना लौखी टूर्नामेंट असि की प्लेयर ऑफ द सीरीज की मना ना रनर्स अप ताखरबा PCC की सानरोई तखेल मयुम विकास न लौखी टूर्नामेंट असि लुशिनबगी थोरमदा MNC की वाइस प्रेसिडेंट एल गितरंजन सेक्रेटरी एल रोनेल ट्रेजरर CS निशिकांता जॉइंट सेक्रेटरी सैयद सुल्तान अहमद MNC की एपेक्स काउंसिल की एग्जीक्यूटिव मेंबर केस केनेडी MNC की एपेक्स काउंसिल की ICA की रिप्रेजेंटेटिव सगपम जेंता डोनर इमुंगदगी प्रिया हौबम अमदी AKSDO की मैनेजमेंट कमिटी की चेयरमैन M धीरेना अथोइब मिथुंगन सिंह ओइदुना माई पाकलाबा सानरोई अमदी टीम सिंह ट्रॉफी अमदी खेल की मना खुसिनदुना इकाई खुमनखी मणिपुर वेटरन फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना ताकेल के साई फुटबॉल ग्राउंड टीम 19 ग्रुप मरी सरुक यारगा सथरकलिबा 19 सुबह चैलेंज का वेटरन फुटबॉल टूर्नामेंट की ngase sanakib ahan सेमीफाइनल मैच दा फ्लैग क्यामगैना BSAI थांगमैबन गोल अमसिनो दमाई थिबा पिख्रे sanakib सेमीफाइनल मैच असि माई पाखरबा फ्लैग की सानरोई ललित थापाना मैच के मिनट 19 चटपदा गोल चनखी चथरकलिबा टूर्नामेंट असि के सुबह सेमीफाइनल मैच TBSFA तबुंखोक अमदी फ्लैम या स्कूल ना सानरगनी स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मीडिया मखादा डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर न सेंटुना सलिबा थासी तरेतगी हौदुना सथरगलिबा हुंफुनिपान सुबर नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप की ngasi खुमल लंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के फुटबॉल प्रैक्टिस ग्राउंड अमदी मेन स्टेडियम दा सानाकी बनुपी कांगलुप की मैच सिंगदा वेस्ट बंगाल ना सांडी गरबु गोल मरिशिनो दा माइथिबा पिकी झारखंड न केरला बो गोल मरी सिनोदा माइथिबा पिखी पंजाब ना CIS CE बु गोल तरेत सिनोदा माइथिबा पिखी मैच समदना तमिलनाडु ना ओडिशा बु गोल तरुक सिनोदा माइथिबा पिखी वेस्ट बंगाल ना कर्नाटका बु गोल अनि अमदा माइथिबा पिबा ngamkhei मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन सिंधुना सेडो ग्राउंड कोंग बदोबी लंपाक दा सथरकली अहान MNC वुमेन्स U23 वन डे ट्रॉफी की ngasi थाउ ग्राउंड सानकी मैच दा TCM DC थोंगजुना अल अमीन लिलोंगबु रन चामग मापंदा माइथिबा पिखी मैच असिदा TCM DC न अहान इनिंग्स पेट पाइदुना इनिंग्स कैपिब ओवर कुंट्रा लोइबदा विकेट मरी टूरगा रन चाम मरीफु हुंदोय लौखिबदा अल अमीन ना नि सुब इनिंग्स पेट पाइदुना ओवर कुन लोइबदा विकेट लोइना टूरगा रन हुंबुद्रा मरी खक लौदुना मैच असि माइथिखी टूर्नामेंट असि ngasi सेडो ग्राउंड सानकी मैच दा थाउ थांगोइबना PTCC पाछोइ बुरन हुंबुतरे तमाइथिबा पिखी मैच असिदा थाउना अहान इनिंग्स पेट पाइरगा इनिंग्स कैपिब ओवर कुंट्रा मंगा लोइबदा विकेट मापन टूरगा रन चाम हुंबुमा लौखिबदा PTCC ना अनि सुब इनिंग्स पेट पाइदुना ओवर कुंट्रा मरी कपोल अमदा विकेट लोइना टूरगा रन मरी फुद्रागा निपान लौदुना मैच असि माइथिखी जथरकलिबा टूर्नामेंट असि हयेंग मैच सम सानरगनी मैच असि छेदो कोंगबा ग्राउंड दा AKSDO अमदी YPHU ललामबुंग न सानरगनी थासी तरा तरेता टूर्नामेंट असि सेमीफाइनल मैच सिंग सानरगनी मणिपुर हॉर्स राइडिंग एंड पोलो एसोसिएशन सिंधुना मपा कांगजेबुंग न सथरकलिबा 53 सुबह गवर्नर्स कप इन्विटेशन पोलो टूर्नामेंट अमदी 19 सुबह गवर्नर्स कप वुमेन्स पोलो टूर्नामेंट की ngasi सानाखिबा 19 सुबह वुमेन्स पोलो गवर्नर्स कप की ngasi सानाखिबा अनि सुबह सेमीफाइनल मैच दा असम राइवल्स पोलो टीम ना MPSC मणिपुर पुलिस पुपांजल तरानिपन अमदा माइथिबा पिखी 19 सुबह गवर्नर्स कप इन्विटेशन पोलो टूर्नामेंट की ngasi सानाखिबा अहान सेमीफाइनल मैच दा MPSC मणिपुर पुलिस पी टीम ना चिंखै हुनबा पोलो क्लब कोंगपालु पांजिल तरा अनिदा माइथिबा पिखी मैच असिदा सिंखै हुनबा पोलो क्लब की सानारोई तेस काउबबु माउंटेड अंपायर ना रेड कार्ड पिदुना मैच तगी तांथोखी हयेंग अनि सुबह सेमीफाइनल मैच दा एक्स पोलो क्लब वांखै अमनि ब्लैक हॉक पोलो टीम बाबूपरा न सानरगनी इंदिरा मेमोरियल क्लब IMC लाइसांग थेमना सिंधुना तरामंगा सुबह वन डे वेटरन चेराउबा स्पोर्ट्स मीट 2025 कम रिसेप्शन सेरेमनी की थौरम अमंगा सिथौवा लाइसांग थेम अवांग लेकाई द लेबा IMC ग्राउंड हाइना सुखंगनबा अंगौ खोंबाल लंपाक्ता पांथोखरे वेटरन चेराउबा स्पोर्ट्स मीट अदुगा मरी लेनाना पांथोकपा थौरम अदुदा खांगामो केंद्र की MLA ओक्रम सूर्य कुमार सिंहना अथवा मिथुंगलेन मणिपुर लेंगा की PHC डिपार्टमेंट की रिटायर्ड SO यंखोम बाबुदोल सिंह थौरमबु IMC की फाउंडर जनरल सेक्रेटरी सोइबा रेम्स की SO थोक्सोम राजन सिंह IMC की फाउंडर प्रेसिडेंट यंखोम सना जाउबा सिंह फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट लाइसांगथम शरद सिंह अमदी साहित्य एकेडमी अवार्डी
founder member Khetri Mayum Rajan Singna akhanaba mithunglen singoina saruk yakhi puna team tarani thoina saruk yaduna Sera Sports ka mari lenana pangthokiba thori chingnabi masanada khekman e na ahanba Lesangthem bina ani suba takre loinana makong mathang taraba amadi saruk yakiba singda mana mathum piduna ikai khomnaba utki loinana thoromadugi saruk ama oina ahal oiraba oirabi singdasu achom khudol piduna ikai khomnaba su utki Siren Mangzin Youth Club na sinduna mamang thagi taruk tagi puna team kon na saruk yaduna kumbi kendragi Siren Mangzil playground da satharakiba anirak suba 9 men A side Open Knockout Football Tournament ki ngasi sanaki ma ahanba semi final da AT Unit 51 langmaidung na Baipa Barayang Bibu ani amada maithiba piduna final sangkre tournament adugi ahanba semi final match aduda kumbi Kendra da Hana INC da mirep okiba Dr. Khangembam Romesh amadi kumbi Block Congress Committee maru oiba mioi singsu saruk yakhi Team Tara Tarukna Saruk Yaduna Thastaki Kunithoi Fawa Sathagada First State Level 5 Men A Side Open Knockout Futsal Football Tournament 2025 Ngastidagi Ningthaukhong Ward number 3 Leba Neya Ground Ngasi Haudokre CMB Ningthaukhong Nasinduna Futsal Football Tournament Adu Haudopagi Thoromda Ningthaukhong Municipal Council gi Chairperson Laishram Ibungo ex-chairperson Kangaba Maniamadi Bisnupur District Badminton Association gi President Oinam Irabotna Athoiba Mithunglen Singoina Saruk Yakhi ngasi ahoba numit ki ahanba match ta Ima Lairembina LFC bu Panjil Manga Sinoda Maithiba Pikhi Amadi Anesuboina Sanakiba match tana Mangang FC Nambolna Let Abocha FC bu Panjil Manga Sinoda Maithiba Pikhi Ningthaukhong Municipal Council gi Chairperson Laishram Ibongona Phongdokibada Manipur asi sana khonabada machin tungkhalakli balamdam amani sana khonaba asina mi amagi punsigi lambi ama oibasu yare masigi mathakta sana khonaba yaudragadi haksang fabi yade maramasina apamba makhalgi sanaba makhal ama khallaga sanaba haibasi sanana bukhonasi haiki futsal football tournament asida saruk yakadaba team singdi let abosa FC Ningthaukhong KSC Kairen Fabi YSC Moirang Mangang FC Nambol Loktak FC Project LLDA Ningthaukhong CMB B Ningthaukhong AT Unit 32 Thinungai LFC Ngaikhong CMBA Ningthaukhong AT Unit 33 Moirang Kennedy FC Bisnupur Ima Lairembi Ningthaukhong Kangleicha FC Ningthaukhong Abem Bisnupur Block Bisnupur amadi YDA Ningthaukhong punna team taraturukni hairi Iramda Manipur ase picture abusu sana khonabagi lamda asuki mati awal liba iramda Manipur amani aduna aikoi miyo ro khudi magna aikoi miyo ina hinga taragadi sana ba haibasi any makhal khuding gi ibelda darkar lebra haina ai wakhana thamdage loina na ngasi football moirasu masana khudi magasi aikoi jokaton thoi sana ba yaudana aikoi miyo bagi haksang ase Kita kaidana nadi yekana nungaya pena ambasi ngamde aduna kaisala khatara pairagasу haksangi imusutena parima kaidi ekoi ana ek kaya amadi ngako ngami haibasi ekoi ngasigi miyamna minyang ngom thamdage duna ai saitali de similan biri ba ai dausing lamlamdagi lagro players ngasi kasi amadi display amadi makhada da zaman haigi bada sait thing nai dana mitini chumna angko oyorsunu haibo wakalo thasi thamjara Loisilakpada maroi pau amuka hana pizari Sayola magi manungda MLA Yangkai Mapan lamdam masida anawba Lengak ama semba ngamdragadi dissolve tawbiro amadi resign tawbiro haina People's Progressive Alliance ki member TI Sujata na phongdokre MPCC Working President Congress Leader MD Amin Shah the Coordination Committee for Protection of Waqf Properties Manipurna Waqf Amendment Act Lisingani kunmanga gi mayakta Supreme Court ta tongan petition ani file tawkre
WAF Amendment Act listing ani kun mga repeal tawgadabani haiba demanda ngasisu tampaki tungan mamafamsingda maitai panggal singyo aiba mass protest rally chatkre. Amadi Kayara khanna haijakhiba laikhrabasu tabungkhok fauduna patsoi langjing taba yaba lambi asi chahi tara hena sembidana leirakpadagi maikai adongi miyamna lambi asi matangkaktana thinjinkhre. ISCOM News na pizza banga sinong magyo iba Manipuri pao matang as loy jare mining tabli pa punamakpo amukan na kalmzare.